Ćao svima, dragi moji. Tko se boji podnevnog sunca? Žene i vampiri. Jer se svaki nedostatak vidi na ovom okrutnom svjetlu. Kliknuli ste vi na video i sad vi ćete gledat Katu, ali vi ćete drugi put vježbati, jel de? Imate milijun izgovora. U komentarima ću vam ja napisat svoje današnje izgovore. Da ne snimim ovo. I pored svakog izgovora ću napisat koji je stvaran, a koji sam lagala sama sebi. Mogu li ja reći koji je stvaran? Koji je stvaran? Da će Josip biti na suncu što Josipu ne pogoduje, ali nema veze, ajde. Znači, lista se doslovno stvori svaki puta kad odlučimo malo nešto uraditi za sebe. Da napomenem, ovo su vježbe koje ja radim, koje meni odgovaraju. Nisam osobni trener, nisam stručnjak, znači svi vi koji imate neka medicinska stanja, najprije posavjetujte se sa svojim liječnikom, fizioterapeutom, osobnim trenerom, kako bilo. Ovo je ono što meni odgovara. Navijem sebi nekoga koga ja pratim i radim vježbe koje mi odgovaraju. Danas smo mi kao zagrijavanje pješačili brzo hodanje nešto više od 2 km i vjerujte mi, ta 2 km nekad preletim. Danas sam crkla. Znači, imamo svi tih teških dana i svega. Ja ću ovdje sad, kao još malo samo da razgibam dodatno noge, pošto su vježbe za noge, stražnicu, tu je obično taj neki naš ženski tvrdokorni celulit. Malo ću još par čučnjeva uraditi i bacit ću se na te vježbe. Po 10 ponavljanja, čisto da što više tih vježbica stane u ovaj kratki video. Javite mi jeste li vježbali, javite mi kako vam se sviđa, javite mi svoje izgovore, vidjet ćete moje. Noge u širinu ramena, stisnuti kvadriceps i stisnuta stražnica, uvučen trbuh. Znači, idemo lagano u čučnjeve. Koljena ne prelaze, vrhove prstiju. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stisnete gluteus, uradite ih ne 10, uradite ih 60. 60. Dobro. Na dobar dan, 60. Čekaj. Ajde 60. Znači, imamo taj rad. Svaku nogu i koljena istežemo. Malo koljena. Ti mene ne brojiš, jel? Ajde. Šta? Sličan set vježbi, gotovo identičan, ali ovoga puta smo na laktovima. To će nam dozvoliti, ćao Ivančice, ovo me ona naučila, da podignemo još više u izbačaj tu nogu. Znači idemo najprije u ovaj naš balerina položaj i idemo visoko ovaj put. 1, bacite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ovamo, pod kutem. 1, ovo boli. 2, 3, Bolna ti 4, ležim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ovamo sada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ovo boli. 7, 8, 9, 10. To boli odmor. Prođite. Nemoj prestati. Sad na drugu stranu. Ništa na drugu stranu. Pržimo jedno pa drugo. Prijeđite koljenom. Ovo je po 90 stupnjeva, preko koljena. I dalje je noga u fleksu. Idemo. Gore visoko. 1, 2, stražniča čvrsta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oh my god. Spržila. Sad na drugu stranu. Ništa na drugu stranu. Ojde, ona izgori. Sideći. Sada, ove su dobre. Ajde. Udarite kao u prsa unutra i gurate. Znači počinjemo flex, idemo u rist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god. Je sad gotova ta strana? Je. Oh, izvucite se. Mačketina, mrnjau. Baš lepo. Oh god. Sad sam ja upamtio slijed za drugu nogu. Jesi li? Ajde Jesam. govori onda, budi moj trener. U tvoj trener. Ono, izbačaj balerina gore visoko na laktove. Na laktove? Prvo ravno, pa sa strane, pa s drugu stranu, pa po 90. Ok, brojimo znači. Ajde jaš broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sad sa strane. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10. 10. Sad ono, malo se boli. Sad ono po 90. Po 90. Ne, još ova. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sada. Oh my god. Nek vide ljudi da moja kata nije samo Krznoj genetika. suze. Nije samo genetika. Sada idemo. Koljeno iza. Pet. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Znaš šta je sad? Znam ono udaranje u prsa i izbačaj. Još ti je ta ostala ta. Ide neki lik misliće da se hoće baciti. Ajde nek se bacaš, ajde. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odmor. I prekid snimanja. Malo pobignem u lak. Mjau. Vježbe za odmor. Nećete vjerovati, ali ovo radi. Znači, možete ovako, da je kralježnica ravna. Noga u fleks, ali pazite, stisnite sve. Gluteus, kvadricepse, trbuh, sve znači stisnuto. Skupite noge, podižite lagano da osjećate stražnicu kako se penje. 1, 2, 3, 4, 5, dište, 6, 7, 8, 9, 10. Raširite noge i doslovno ovaj rad. Što niže? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ovih barem 30. Kažem, to nam je odmor, to nam je predah. Malo istezanja. Idemo na sljedeće. Oh my god. Još popet zvirla okolo. Zar me snimaš? Snima. Gazba. Neću balanovo čostat da vide ljudi kako ti je fino. Na laktu smo. Cijelo tijelo je učvršćeno u ravnoj liniji. Ove vježbe rade, nema nijedne vježbe koja izolira samo jedan mišić. Radi cijelo tijelo. Nemojte padati. Držite čvrsto ruke. Radit ćemo najprije
nogicama preko. 1, 2, čini se sitno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sad ide ovaj, opet flex i idemo unatrag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sad ide glupi položaj, ali prži. Znači, noga na prstiću, skroz izvrnuta. Ide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dok smo u ovom položaju, idemo ovom nogom na prst ovako. Ovu nogu stiskamo u rist i idemo raditi unutarnji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mislim da ću doći rad u kući. Na drugu stranu. Što imaš vode u kući? Aha, i hlada. Dobro, sad je ovako, mi smo izabrali sunčan dan, mogli smo i oblačiti. Ali nema vjetra. Znači, iste vježbice, nemojte pasti, učvrstite cijelo tijelo, ono, stisnite sve, osjetite sve. Ti, ko da si Angela Merkel. Ljuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo unazad, gurate nešto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo glupi položaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kažem opet, 10 je za dane kad nam se ne da. Svi ostali dani, 30 najmanje. Unutarnja strana bedra. Idemo, balerinica i 1, 2, 3, držite trbuh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iće, razgibajte malo. Onda, bukvalno, istegnite jednu stranu, drugu. Gdje se opet prema meni okreni nekako ne lipše. Još istezanje. Žemlje kući. Mogu ti reći da sam se i ja umorio gledajući te. Jesam bezobrazna, pašće. Ovo nas je Ivana naučila. U C se savijete ovdje. Znači trbuh prilijepite za kralježnicu maksimalno. I ovo opustite skroz gornji dio i pustite ruke da vam idu preko stopala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isto vježba relaksacije izvanredna. Sad ćemo ovako. Svi misli meni lako, a? Ovo su pržilice, a svi to imamo. I trbuh i ovaj dio. Znači prvo u ovom položaju. 1, 2, 3, 4 vrhovi prstiju. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noge gore, malo škarica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kružimo. Kao da crtamo na plafonu kružiće. Sitne. 1, Dobar ti plafon. 3, da, nema kraja. Sky is the limit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga strana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izgledaju glupo, jel da? Ja umirem. Umirem. Ovako sada.
ovako, 1, 2, ukočite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malo se stegnite. I još ćemo malo na ovoj strani uraditi ovo. Šta je to ovo? Ruke ispod stražnice da nam bude lakše. Spuštamo obje noge i rade noge i donji dio trbuha. Onaj naš famozni renesansni stomak. 1, 2, 3, sve stisnite. 4, guzu. 5, kvadricepse. 6, 7, 8, 9, 10. Držite malo. Sada ovo. Criss cross. 1, 2, 3, 4, 5, Mene 6, boli. 7, 8, 9, 10, 20. Druga strana. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, God. Aj se stegni Bona i da kaže. Gledajte ovo. Istezanje. Isprepletite noge i ovako prema sebi. Mahni Kata svojim subscriberima. Stvarno, mi smo svojim pretplatnicima, što subscriberima. Prihvaćamo. Ljudi moji, kao što ću navesti u legitimnim razlozima za nesnimanje ovog videa, ovo je samo jedan mali, kratki video, jedan mali djelić onoga što i kad smo najgore volje možemo napraviti. Javite mi se, onda ćemo raditi sljedećih puta posebno zagrijavanje, posebno vježbe za ruke, posebno trbuh i struk, posebno ćemo raditi kako podići našu gluteus maximus. Mom Josipu su vježbe za vrat najbolje se pokazale kad prođe dobar gluteus maximus, pa onda Josip se okrene i odmah vježbe za vrat radi. Radi. I kad ih gledam kako hodaju. Da. Ljudi moji, umrla sam. Pozdravljam vas i opet kažem, obični sam smrtnik, mama 2 djece, nisam nikakav superman, superwoman. Znači, ovo je nešto što meni učini da se osjećam bolje, koliko mi god bilo lijeno natjerati se na ovo. Ljubim vas sve do idućeg videa. Reci da sad ideš tortu uz ovu divnu panoramu. Idem sad ja torte raditi. Tako da vidimo se, puse svima. Ćao. Vježbajte, čao.